mabisa bathatu ba NPR ni batigi batete uturo bwao nyuma ya mpithukiro ya maitha Ntere Chiame Gembe North. County Commander Steve Olo akiaria kagita ka Ndionga Nteri jirukirirwa narwa augite musako jwa gucokia bunduki iria irairwe ni maitha izuitite na mbere akirikithia ndeithia iria chirayetwe ni rikite kinya cyo gucokwa. Gavana Mutumantu Ithinkia kumania na ikarikarire ni aringite mirango ya munene wa borithi Douglas Kanja akiuga mpithukiro iji ni chingite na gutiombeka kaire maitha weta na mbere kwe wakanya kunyamaria kariba Miru. Nicholas Chabare ni akutuambiria. Tumekuja hapa kufuatilia ile visanga ambayo ilifanyika jana. Nekareka aria ntuguye goro na ara amba abandethia baraithukire ntora ya mea na gutuma antame na kuija andethia kathomba kinya gwethero ichi achokire bone na igotigira aboragite mabitha abathatu oba NPR na kinya kura na bunduki ichi yao na kinya risasi ira mabitha babarari nacio ontobo kujiritwe ni County Commander wa polisi to Steve Olo amba barai barombere kwithukira antu betu barai ng'ombe na nyuma antu bara betu kweria kutethia mathina yara turetho tukiona mathina ya antu ukua baraba NPR. Na wakati hiyo walichukua ng'ombe 87 na wakachukua mbuzi 23 na ngamia na kondoo 7. Specialized units pamoja na NPR wetu wa hii area walifuatana nawa na between hiyo wakati wakapatana na vita ikatokea. Kwa bahati mbaya wakapata NPR wetu watatu wakapoteza maisha yao na wakachukua bunduki 3 na risasi 180. Zile ng'ombe ambazo tulirudisha jana ambaye ni 87 tuliweza kurudishia wakulima wala it was identified fully by the owners na tukarudisha. So tayari turudisha jana. Tunaamini ya kwamba ukweli utapatikana na bunduki tutarudisha. Hiyo ndio ile haki tuko naye. Na zaidi yao tena tumeshasema tutaweka kitengo ya askari upande gani ndio tusaidiane zaidi ya hiyo. Okuri na oguna bwakari bonekanite bana muthuro umonene no ntwigita no akaba kuthinambe na ota ana abao na ndethia ciao ikijagwa ontwende bakuromba thirikari ni ruthe operation Burempwe. Manto ya yethegete area yetu kiumia gihi sana euro yatwigirite wasi amani nkorone antu betu boroa batina atia antu baibombete kuya eneo yetu kila wakati me antu ameagele bakisitete bakorwa antu betu bakuthira na bakio ya bunduki na thirikari niyo kireni thirikari niyo ni etwere bunduki na lagu antu bara betu baigua bakoya bunduki ira se thirikari stiro na thirikari niyo itekojukia atua ya bunduki ira yo na bunduki ira yo eteke yo to uraringe stiro weto bati mondo kweto ni mutanosi wende muno uni no munuge uni na kinyuwonge no njirani ba kwatu na batu ba ututura kworo wetura ri utere tusukulikana ni thirikari barasi ntukura mantu akalikire na ntuka kuthika muntu utere ntukwenge twetera nteto ntoyu mumbunge ni babatu okera baka eta kuromba operation nangabana ba eta kuromba operation yeke ya ukumera antu ya tonya rantu bau antu betu bakari ono antu batena atia na misingete tuyongo na thirikari neto yokire njukumu na dimo siana beto bara karoro karero ni koringwa na yeta na kithakene baketho bana wendi bobwea iba turaki dimoyu na ate gutweka mbaba turandra ba utuia bati wato no banenganirwa ni ate anene batije ginyane baba ko nene beto izire ba kumnyatro ya neba izire no ndu wale ba ba tuwatra mambo moto bwenge ndene na wati no twango mbiriyete kana no ndu bwa ndoro yete kana burugizete ne ate to tonwe nyomwe ikoriana akuru bani bathia aki tona ndu bagi jandu batonekana lakini kwa tuka imero ku bantu mraba wa ng'ombe ikanywe mwene batu kurona ng'ombe ithano ni ciathiata no nacio lakini re no kweto omuntu watoka kekare no ko watoka ndwendene bono ndu batonekana retu kwa remanto operation the implementer now ne CS Mokomen
the current CS Wambi wa Interior no kethroa no ina jukumu yo tutethia ku implement utubu na ndaromba CS Interior Kipchumba Murkomen antu betu bagendelea kuringi thine kuonekana na ku escalate na kunenea tukathira na twina thirikari niyo yatua na yo yature atethia antu betu ikiambira sin operation na kinya NPR baraba thiritu baikwa bone compensation kuma Mea Gembe North Petan Class Chabar.